аспаго сар карда мо қадам ба сӯи зиндагии мустақилона мегузорем. Бародарони азиз, кани гӯед ки ба кадом минтақа рафта ҳуқуқи ҳимояи шаҳрвандонро ҳимоя мекунад. Марҳамат. Мамбахуҷон. Ваҳдат. Ноҳияи Рашт. Масчон. Суҳроб, ту ба куҷо? Фархуд. Худат ба куҷо? Дар Душанбе мемонам. Вақтат уфтааст. Чикор ба? Ту фикр дорӣ ки дар Душанбе мушкилот нест? Не, мушкилот дар ҳама ҷо аст. Ҳар ҷое ки одам аст, мушкилот ҳам ҳаст. Таманниёти ту ба ҳамаи мо. имрӯз халқу ватан ба мо боварии зиёд дорад. орзу мекунам ки ба боварии онҳо сазовор шавем. ҳуқуқҳои одамонро дар кадом шароите ки набошад, дар кадом сатҳе ки набошад ҳимоя кунем. мисли ки дар газета ё ки дар телевизион баромад карда истода бошӣ. Суҳроб, омои барои худамон. ин хел бошад худат гап заданг. Суҳроб фаъолтарин ҳамкурсамон аст. ҳамкурсони азиз, пеш аз ҳама ман барои шумо сиҳатӣ, саломатӣ орзу дорам ва дар корҳоямон сабр тоқат. наворҳои сабт кардаатро тамошо кардем. ин порча аз силсила филми умед ба адолат бо тариқи барномаи нақш манзури шумо ва бовар дорем ки моҳияти ин филм барои ҳар яки шумо ошност. саломи саршор аз меҳру муҳаббати моро бипазиред. бинандагони гиромӣ, барномаи имрӯзаро бошад бо суҳбати гарму самимии як нафар ҳунарпешаи дӯстдоштании театр ва синамо, ҳунарпешаи муваффақ аз театри давлатии драмавии русӣ ба номи Владимир Майковский Шӯҳратшор Раҳматлоев оғоз мебахшем то атрофи нақши худ аз филми мазкур ва мазмуну муҳтавои он низ ба мо шумо маълумот диҳанд. дуруд ба шумо. рӯзгоратон пур аз комёбиву хушиҳо бошад. ташаккури зиёд меҳринисо. ман бисёр миннатдор аз он ҳастам ки шумо ба ин саҳнаи пур аз эҳсос, пур аз ишқ, муҳаббат ва ҷое ки мо нону намак мехӯрем ва имрӯз тамрине дорем ки бобати ин тамринам эҳтимол суҳбат мекунем, ба ин ҷо хушомадед мегӯям. ташаккур ба шумо нест ки фурсати худро дариғ надониста дар барномаи имрӯзаамон яъне ширкат меварзед. дар силсила филми умед ба адолат шумо нақши калидиро мебозед ва ҳамеша кӯшиш мекунед ки ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандонро дар ҳама мушкилӣ ҳимоя кунед. чаро коргардони филм Далер Раҳматов маҳз шуморо дар ин нақш интихоб намуданд ва барои офаридани он чӣ қадар заҳмат кашидед? суханҳо зиёданд ва яъне дастур нома ё оиннома ва он қоидаҳои дурусти талаффузи ин моддаҳо каме мушкилиам омад. намедонам ба чӣ қадар ман аз уҳдааш баромадам ё не. ин саволро албатта шумо ба коргардон Далер Раҳматов бидиҳед. барои чӣ шӯҳратро дӯст медорам ки зиндадилтарин ҳунарпешаи тоҷикистон аст ва қариб дар тамоми филмҳои ман Шӯҳратҷон нақш меофарад ва дар он вақтам ба мо як одам дар кор буд ки ҳам зиндадил бошаду ҳам пур энерҷӣ бошаду ҳам масалан дарди мардумро дарк карда тавонаду ва дар симои Шӯҳратҷон мо ин қаҳрамонро ёфтем ва фикр мекунам ки нақши худро хуб бозид. умуман тамошобинон ҳунари шуморо бештар дар филмҳои мазҳака мебинанд, вале дар ин филм шумо як образи ҷиддӣ доред. яъне офаридани ҳамин нақш бароятон мушкил набуд? бениҳоят мушкил буд. меҳринисо, бовар мекунед он қадар мушкил буд, он қадар маро яъне ки ба истилоҳи русим ба рамка медаровардан ки ҳамин хел азоб кашидам, ване ки камкам маро мекашад ба ҳаҷв. аммо дар ин ҷо ҳаҷвро аз ман каме дур кард, яъне ки он қолаба шикаст Далерҷон ва ман ба ӯ бисёр ташаккур мегӯям ки кӯшид ки маро аз дигар тараф нишон диҳад ба тамошобинон ва аз рӯи оне ки баъд аз 10 сол шумо баргаштед ба ин филм, яъне хулоса баровардан мумкин аст ки ин филм филми муваффақ будааст. бале, аз нигоҳи ман ҳамчун тамошобин шумо аз уҳдаи ин нақш ба хубӣ баромадед. бисёр олӣ буд. умуман дар филми мазкур шумо бо Муҳчеҳра Қодирова ки нақши Замираро иҷро мекарданд, яъне як оилаи хушбахт ҳастед ва ҳамеша зиндагиро бо чашми нек, бо қалби саршор аз меҳру муҳаббат менигаред. шояд ҳамин лаҳзаҳои филм то кунун дар хотиратон нақш бастааст. дар хотираам ин лаҳзаҳо нақш ҳаст. баъзе саҳнаҳое буд ки мушкилиам дошт, аммо ман Муҳчеҳраро нағз мешиносам. он касо журналисти муваффақ ҳам буданд ва ҳамчун аҷиб он аст ки Муҳчеҳра дипломи ҳунари актёрӣ надоранд.
агар хато накунам, лекин бисёр нақш офариданд. ман мошераро дар филмҳои Юнус Юсупов дида будам. ба фикрам як ё ду филм ба иштирок кард. баъд вақте ки шӯҳрат интихоб кардем бо шӯҳрат маслиҳат кардем. баъд таклиф кардем, дидем ки бисёр духтари хуб аст, ваям духтари зиндадил аст, духтари пурэнерҷӣ аст ва муҳим ки ин касбро дӯст медорад. Замира. ها اینقدر وقتتون خوش маро барои мониторинг ба идораҳои минтақавӣ равон мекунанд. من باوری دارم که از اودهش میبرید. бе зудтар наҳорӣ кунем. чӣ арез? барвақт ба кор рафта корҳои нотамомро анҷом додан дар кор. фардо насиб бошад пароҳ мебароем. با کجا؟ чӣ ба куҷо? ба сафари хидматӣ албатта. кӯшиш мекунам корҳоро дар он ҷо дар як ҳафта анҷом дода баргардам. یک هفته دراز؟ бо он кас нақш офаридан бисёр хубе буд, чунки ҳаст ҳунарманде ки бо як нигоҳ бо якдигар суҳбат мекунӣ. яъне ки дар он ҷо диалог шарт нест. яъне ки ҳис мекунӣ ки он касо чӣ мехоҳанд, ман чӣ мехоҳам ва баъд диалог меравад. шумо нақшсоз, ман нақшсоз. бо он кас бисёр роҳат буд кор кардан. сафари хизматиятон дар филм яъне бунекӣ анҷом ёфт. як чиза ваъда медиҳам ки ман ҳатман пагоҳ мекӯшам ки аз сари нав як серия тамошо кунам. мақсаду ҳадафи барномаам ҳамин гуна аст ки масалан баргардему бубинем. атрофи як филмем ки қаҳрамони марказии худи филмем ки намоишнома ба бинандагон бори дигар хотиррасон кунем ва ба худи ҳунарпешаҳо низ хотиррасон кунем. бале. хуб, сафари хизматиятон дар филм низ бо некӣ анҷом меёбад, зеро маслиҳату машварати ҳуқуқии шумо ҳатто мушкилии ҳамкасбатон Каримро наҷот медиҳад. ҳамин тавр не? дуруст шумо қайд кардед. мо бо ҳамкасби худ аз мошин мебароем як ҳавои тоза, ёдам омада истодааст. баъд онҷо ба фикрам ин ҳамон саҳнае ҳаст ки он духтаре ки Карим мехоҳад тӯй кунад шаҳодатнома надошт. вай духтари бад нест ака. гап дар дигар ҷо. дина маълум шуд ки духтар шиноснома надоштааст. шиноснома надоштааст? худат медонӣ ку ин мушкил нест гирифтани шиноснома. ака гап сари ин ки вай шаҳодатномаи таваллуд ҳам надорад. хайр гум кардааст, ҳеҷ гап не. барқарор кардан мумкин. охир вай аз аввал надорад ака. чӣ хел? нафаҳмидам. падару модараш мегӯяд ки баъди таваллуд шуданаш вақташон набуд ки шаҳодатнома гиранд. баъд фаромӯш карданд. ҳамин тавр духтари бечора 18 сол бе ягон ҳуҷҷат калон шудааст. ин хел мешудааст Карим? намедонам ака, сарам гаранг. падару модараш ҳарду пояшонро дар як мӯза андохта мегӯянд ки тӯйро дар вақти муайяншуда гузаронем. баъд ман маслиҳатҳо додам ки чӣ гуна аз ин мушкилӣ раҳо шавад. яъне ҳамин хатогӣ волидайни арӯс ё худ ҳамсаршавандаи Карим сабаб мешавад ки тӯи онҳо ба таъхир гузошта мешавад. бале. ман ба хонаи ҳамсаршавандаи Карим рафта будам ва бо падару модари он кас суҳбат карда будам, ёдам омад. баъд ман дар он ҷо маслиҳат дода будам чӣ гуна шаҳодатномаро аз корхонаҳои давлатӣ ва аз он ҷое ки тибқи қонун чӣ гуна шаҳодатномаро бигиранд. ҳамин хел буд. биёед ба Каримҷон имконият диҳем ки рафта хонад. дар ин муддат ман ба шумо ёрӣ мерасонам ки ба духтаратон ҳам шаҳодатномаи таваллуд ва ҳам шиноснома гиред. духтар нав ба 18 даромад. ҳоло ҷавон аст. биёед каме сабр мекардем. ҳамсояҳо чӣ мегӯянд? ҳамсояҳо ҳеҷ чиз намегӯянд. охир домодшаванда тӯйро рад накардааст ку. ба ҳар ҳол никоҳ карда монем чӣ? акаҷон, никоҳ кардан бе қайди расмӣ аз рӯи қонун мумкин нест. шумо як бор қонуншиканӣ кардед. мехоҳед ки бори дигар такрор кунед? не.
این صحنه فیلم البته برای درک کردن و سری وقت آماده نمودن حجت حقوقی هر یک شخص یک نمونه عبرت است، زیرا برای عضو کامل حقوق جامعه بودن حجت تصدیق کننده هر یک شخص ضرور است. عموما اگر به مضمون و محتوای فیلم نظر کنیم یک موضوع تاثیربخش، یک موضوع تربیت آموز است، زیرا اون از حادثه و مشکلی های پیش در پیش زندگی بازگو میکند. ببینید که حتی موضوع مسئولیت پدر و مادر برای تامین کردن آینده درخشان فرزند نیز خیلی ماهرانه درج گردیده است. همینطور نه؟ درست گفتید مهرینیسا، مسئولیت پدر برای آینده درخشان فرزند بسیار و بسیار ضرور است، برای که مسئولیت پدر و مادر این اساس زندگی نامه هر یک فرزند است و باید از عائله، از محیط خوب فرزند میتواند آینده به جاهای نظرش برسد، چی در شخصیتی خودش، چی در جامعه و چی از آن هم زیادتر. یعنی که پدر و مادر باید همیشه در فکری فرزندان خود باشند، چه خیلی درس میخوان، دانش آموزند، کسب آموزند، زبان آموزند. و آن صحنه که شما حاضر خاطر رسان کردید یادم آمد چگونه یعنی پدر راضی نیست که فرزندش علم آموزد، کسب آموزد، تحصیل کند. بله، و ما ادوکات یعنی من که آن نقش رو میآفریدم به خانه این پدر می روم، با او صحبت میکنیم، با صحبت هم کمی سختم می رود و اگر خطا نکنم اون دخترک رو پیش به شوهر دادنی هستند. بله، به شوهر دادنی هستند، اما من دلشاد کوشیدم که او رو با کجا با کسب آموزی با دانشگاه داخل شده بعد با شوهر برای من سخنهای شما رو خوب شب اندیشه کرده برآمدم. بازنه کم بحث کرده گرفتم. خیر، با چی قرار آمدید؟ همان روز شمایان حق بودید. دختری من حالا خورد، باید خواند. بعد با یک مرد ناشناس کودک را برآورده دادن از روی انصاف هم نیست. آفرین، آفرین اکای میرالی. من خیلی خرسندم که شما این چیزها رو درک کردید. تشکر. با شما خبر دارم. دلشاد جان مصلحت دادن که ما میتونیم با بعضی تشکیلات‌های جمعیتی مراجعت کنیم و من دیروز با یکی از آنها هم صحبت شدم. آنها میخوان با شما کمک کنند تا که دخترتون خونیش خود را ادامه دهد. هنر و مهارت ناتکرار شهرت‌شاه رحمت اللهیف را در فیلم‌های مضموناً گوناگون هر دم و هر لحظه میتوان تماشا کرد. به مثال فیلم محبت، 13 سال و 3 ماه انتظار، آرزوی رسام، سفر هوایی، دام، دکان و غیره. اصلا برای خود شما کدام ژانر سینما بیشتر پسند است و بودن حالت‌هایی که برای آفریدن نقش مرکزی در یگان فیلم یعنی مشکلی میکشیدید؟ یکی از مشکلی هایی که من در خود درک کرده بودم در وقت ثبت فیلم این همین امید به عدالت بود. حالی که بود در بورش بعد 10 سال صحبت کرده ایستادم. یکی از مشکل‌های، چون که برای من هم یک جوانی که در تا آن وقت آنقدر زیاد نقش تجربه یعنی که حقوقی نداره، تجربه حقوقی یک طرف است، تجربه کسبی هم فکر میکنم کم بود. برای من مشکلی همین نقش دلشاد بود و از اون که باز تکرار میکنم بعد از 10 سال ما با این برگشتیم، یعنی که ما با همراهی همون هیئت ایجادکاران چیزی رو توانستیم که ما بعد از 10 سال با این فیلم برگشتیم و این فیلم خودش به خودش هم فکر میکنم مشکل نه، فیلمی فهمانده دهی بود. یعنی که هر یک شهروند حقوق خود رو باید داند و نداشتن سواد، ندانستن حقوق یعنی که آنها رو در زندگی پیش پا می‌دهد. همین گونه است. بله، شما درست قید کردید، همین گونه است و مشکلی رو من در همین فیلم دیدم. در همین فیلم، یعنی در فیلم امید به عدالت بسیار دیدم. چون که یک obraz جدی است. obraz نوی بود که برای من نافهمه بود، چون که مرا از دیگر طرف بسیارتر معرفی میکردند. تا فیلم امید به عدالت 2 سال پیش در فیلم ذخیره طلا زلاتوی запас در NTV در قریم بودیم. آنجا من نقشم دیگر بود، یعنی یک به اصطلاح روسی یک بندی، دشمن، یک باسمچی، خیلی نقش بود. بعدی وای فیلم مرگ بیگناه بود که باز همین خیلی یک نقش، یک obrazی که بود که جرپر نامم بود خطا نکنم. و در پاراللی فیلم مرگ بیگناه امید به عدالت رو گرفتیم. یعنی شما تصور میکنید که من امبودسمن
ҳалолкор ҳуқуқшинос ин филмро тамом кардаму баромадам дар филми марги бегуноҳ як душман як одами бад медонем барои чӣ мушкилӣ пеш омад ба фикри ман чунки шумо дар ҳақиқат дар зиндагии реалӣ як нафари як марди шухтабиат ҳастед дар инҷо бисёр симои ва мо бисёр шӯхиҳо мекардем ва механдидем чизе аз онҷо баромадан сабт кардан бисёр мушкил буд яъне ки баъд аз ханда баро тамом яъне лаҳзаҳои хотирмони паси парда хеле зиёда қонуни ханда мегирад истида як бор дигар ин дароз ку қонун қоидаҳои қонун бисёр дароз ҳастанд ва ҳама ина тез ҷамъ карда сабт кардан дар инҷо ва баъд пешниҳод кардан бо образи худаш бо пешниҳоди аз тарафи коргардон чӣ гуна пешниҳод кардан бисёр мушкил буд яъне ки ба шумо бештар жанри мазҳака писанд аст жанри мазҳака яке аз мушкилтарин жанрҳо аст ҳамин хел гирем акун табиатат агар дошта бошад эҳтимолияти осоният дорад лекин агар табиатат жанри мазҳака надошта бошад чӣ хел мушкилтарин жанри мазҳака аст на фоҷиа бовар кунед чунки ҳозир шумо маро ба ин либос мебинед савол надодед ки ин чист мо чӣ кор карда истодаем ман ба ин либос чӣ дар ин бештар гуфтед ки тамрин доштед тамрини чӣ доштем чӣ гуна яъне ки тамринҳо доред паи кадом намоишнома ҳастед паи баъд аз 7 сол мо намоишномаи бисёр ҷолибе буд бо номи 5 зани Хоҷа Насриддин. Бо ҳамин образ. Ассалому алайкум, ман ҳамон Хоҷа Насриддин бо 5 занам ва фикр мекунам ҳамин даҳаи аввал ё то 15-ҳумои ҳамин мо ин намоишномаро боз пешкаши шумо мекунем ва шумо меҳмони мо ҳатман мешавед тамошо мекунед. ин лаҳза боз пас мегардем ба филми Умед ба адолат. чунки чеҳраи шуморо мо аз ҳамин филм интихоб кардем то ин ки ба тамошобин муаррифӣ кунем. ҳарчанд масъалаҳои муҳиму мураккаби ҳуқуқӣ дар филм шуморо хастаҳолу мушаваш хотир мекард, аммо дар муҳити оила ин мушкилӣ яъне эҳсос намешавад, зеро ҳамеша рӯҳияи болида дореду дар ҳама ҳолат дили ҳамсаратон Замираро зуд ба даст меоред. Ман фаҳмида истодам ки шумо куҷо бурда истодаед, кадом саҳнаро дар назар доред? Фаҳмидам. Акун дар мо мардуми тоҷик бахусус занҳо ҳамин масъалаи рашк бениҳоят фикр мекунам зиёд дида мешавад. Лекин дар оилаи худам не. Лекин ман оилаи ҳамсоя гӯям намедонам, кӯча гӯям, ҷомеа. Ҳамин масъалаи рашк зиёд аст ва мо яъне коргардон кӯшид ки ҳамина дар ин филмам ҷой кунад ва саҳнае буд ёдам меояд ман телефонӣ суҳбат карда истода будам ва оилаам мефаҳмад ки бо зане ман суҳбат карда истодам ва мегӯям ки ба фикрам ман ҳозир меоям во мехӯрем ин он ва оилаи ман Замира машғули шуштани зарфҳо буд ва он чизоро аз рашк такон меояд баромада мерафт ба фикрам. баръакс назди шумо меояд пурсон мешавад ки ин кӣ буд? баромада рафтанаш ин саҳнае мегӯяд, саҳнаи даруни ошхона. Саҳнае ки шумо бо телефонӣ суҳбат мекунед. Фаҳмидам назди ман кӣ буд. Дар ҳамон ҷо мехӯрем. Суҳбатро давом медиҳем. Майл. То дидо. ӯ кӣ буд? ҳамкорам. боз кадом ҳамкоратон? ин овози зан буд. адвокат, ту чӣ фикр мекунӣ ки ҳама ҳамкорони ман марданд? ба назарам шумо бо овои дигар хел гап задед. бо ҳамкор ин хел гап намезананд. Замира, ту чӣ? рашк мекунӣ? Не. Замира, барои ман танҳо ту дар корӣ. Замирам аз ман маранҷ, нигоҳ ба сӯи ман бикун. ҳамин лаҳза яъне ки бадоҳатан иҷро мешуд ин ки дар худи сценария ҷой дошт? Не, ман камкам одаме ҳастам ки камкам импровизатсия нағз мебинам. Он чизе ки аз худ мебарояд, он чиза мемонад. ҳамин Замираҷони мане ки ман хондам аз худам буд ва далер онро монд. бисёр як саҳнаи ҷолиб буд. Бале. дар тамоми филмҳо ки мавзӯи ягон социалӣ бошад, ягон мавзӯи ягон проблем бошад, чӣ хел ки дар зиндагӣ аст, ҳам тарафи кор аст, тарафи проблемҳо аст, ҳам тарафи оилавӣ аст, мисол як қисми зиндагии мардум ва
به این نمیتونی فیلم بسازی و ما فکر کردیم که یک لینیه همین اویلوی هم باید در فیلم باشد. در اون وقت که مثلا شهرت جان پرابلم مردم رو حل میکند، در همین بعد فکرش در اویله است. در این فیلم دلیر بسیاری وقت ما رو می‌داشت. همون جایی که شما دیدید زمیرا جانی من همونجا او داشته نتوانست. گفتی همونجا اخیر کارم کردم، اخیر سرودم خواندم، یک خنده انداختم و بعد از که اونو مونتاژ کرده برآورده و فیلم برآمد و اونجا بود، من فهمیدم که قابل قبول بود که دلیر اونو ماند. عجیبش در اون است که در این فیلم اگر شما دقت داده باشید بعضی صحنه‌های خانه می‌رود، زندگی خودی دلشاد می‌رود، زندگی او می‌رود. بعداً با جای کارش می‌رود که با چه مشکلی‌ها، زندگیش چی است، فرزند ندارد، در خانه اجاره زندگی می‌کند، امید دارد. خودی فیلم نامش امید به عدالت است. لیکن به عدالت من بعداً خلاصه برآوردم که نه تنها عدالتی کسی را حمایه کردن، شهروندی را، عدالتی که خود که امید و آرزوی نیک را انتظار شدن است. امید و آرزوی نیک نه تنها در کسبیت خود و در زندگی خودش هم انتظار بودن و انتظار شدن است. در این لحظه فیلم یعنی اویلای جوان را یک خوشبختی دیگری در پیش انتظار است. هنگامی که خبری خوش را میشنوید احساستون چگونه بود؟ دلشاد که خود طولانی در جستجوی فرزند بود و خودی فیلم هم امید به عدالت است، امید به زندگی است، امید به چیزی است و چی اویلاش زمیرا چی دلشاد امید به فرزنددار شدن داشتن و همیشه بیمارخانه می رفتن و همیشه خبری در انتظار فرزند بودند. در دوام طولانی اگر اهمیت داده باشید از اولی فیلم، از سری اول تا سری 7 یا 8 سری است در انتظار فرزند و با امید می رسند، یعنی که با چیز امید بستن و با او دعاگو بودن و با او نیت کردن، آرزو کردن، امید کردن این اویله رو رسانید و همون لحظه وقتی که زمیرا با دلشاد میگوید یعنی که ما فرزنددار میشویم، من احساسی بار اول شنیدن فرزند خدا کردم. یعنی که میگم چه هنرمند میگیرید در وقتی ثبت، تو چیزی رو در یاد میاری، تو یک لحظه زندگی رو در یاد میاری، یک گذشت، یک نزدیکت بابا مثال مادر مثال در یاد میاری، یا نزدیک دوستی نزدیکت در یاد، یک چیزی غمگینی تو رو به اون میبرد و اشک میریزانی و چه خرسند شدن ممکن است. هنرمند چیکار میکند؟ هنرمند باز یک همون لحظه زندگی خودش به یاد میارد و همون احساسات یک بار تکرار میکند. یک هفته شد که به شما گفتم میخواستم، لیکن تا باوری حاصل نکردم، نگفتم. اکنون میگویم. تینجی است؟ من حامله. چی؟ حامله؟ براستی؟ شوخی نمیکنی؟ چقدر ما این روز رو انتظار بودیم ها زمیرا؟ دروغ نمیگی؟ ما کوشش کردیم که نشون دهیم که بگذار نگاه نکرده با پرابلم‌های زندگی که آدم‌ها روبرو میشوند، باید صبر کنند، باید باور کنند که در آینده همش خوب میشود. مثلا در قهرمان ما فرزند نداشت، یکی اینا ببینید چه نقش بازیدن که اینا چند سال شد در امید فرزند هستند و شورا جان فکرش فقط در همین است که به هر حال مثلا باید دیگر آدم‌ها کمک میرساند و بعد در آخر خودش هم بخت میبیند، صاحب فرزند میشود. این صمیمیت در اون فیلم احساس کرده میشد، به نهایت احساس کرده میشد. حتی من نمیدونم، من امیدوارم که در آن شب و روزایی که این فیلم رو اویلای من تماشا میکرد سخت میکوشید که آن رشکش نشان ندهد، گرچه من هیچ وقت این رو ندیدم. یعنی مقصد و هدف شما آنها از مشکلی رها یابند و زندگی خوب و خوش داشته باشند، خود رو دانن و رعایت کنن همچون شهروند. انتهای فیلم نیز با خوشحالی انجام میاد. بله. آرزو و نیت‌های این عائله خوشبخت عملی میشود. بسیار یک لحظه خوب است. خوب آمده است. با من هم بسیار معقول است این لحظه، چون که من انتظاری فرزند خود پیش نظر میارم که
ва ҳар вақте ки ин чизо такрор мешавад интизори фарзанд мисол гирем ва ту бармегардӣ 23 сол қафо, ту бармегардӣ 14-15 сол қафо фарзанди дуюм, ту бармегардӣ 20 сол қафо фарзанди дуюм, бармегардӣ баъд фарзанди сеюм. ҳар вақт туро касбат бармегардонад ба он эҳсосоту ба он бигӯем интизориҳо, ба он такрори он хурсандиҳо. Чӣ гап шуд? Даровардам, бурдам, гуфтам ки ҳозир бояд таваллуд кунам. Куҷо будам? Ба ошонаи дуюм. интизории бахт аз бахт ҳам ширинтар аст. медони ки ту медони ки ба наздикӣ хушбахт мешавӣ, ин ҳам аз вақте ки мисал фарзанд таваллуд шид, ин ҳам хуб аст, не ки агар ки вақте ту интизор ҳастӣ, ин ҳам аз ҳама ширин аст ва ҳамира нуқтара намонда мо филмро тамом кардем ки қаҳрамони мо соҳиби фарзанд мешавад. ташаккур мегӯем ки дар барномаи имрӯза атрофи нақши худ аз силсила филми умед ба адолат ба мо бинандаи сафина маълумот додед. дар минбаъдаи фаъолияти эҷодиятон, яъне ки бароро таманно мекунем. ман ба шумо сипос мегӯям ки шумо маро баргардондед ба 10 соли қабл. яъне ман боз як бори дигар ба ёд овардам он лаҳзаҳо ва он нақше ки офарида будам ва сипосгузорам аз оне ки шумо ба ин театри дӯстдоштанӣ, ба ин театре ки ман зиёда аз 27 соли умрамро дар ин ҷо бахшидам, шумо омадед ва боз сипосгузор аз он ҳастам ки телевизиони Сафина бисёр мекӯшад ки бо аҳли фарҳанг, бо аҳли эҷод бошад. чун телевизиони фарҳангӣ аст ва қонуни ӯ бо мо будан аст. бо ҳамкорӣ бо шумо бисёр хушам омад ва ҳамкории ояндаро интизор ҳастем. ҳатман суҳбатҳои ояндаро интизор ҳастем. мо намоишномаи тозаэҷоди шуморо ҳатман тамошо хоҳем кард. бинандагони гиромӣ, барномаи нақш буд аз силсила филми умед ба адолат дар қаҳрамонии ҳунарпешаи дӯстдоштании театр ва синамо, ҳунарпешаи серталошу муваффақ аз театри давлатии драмавии русӣ ба номи Владимир Маяковский, Шӯҳратшоҳ Раҳматуллоев. хайр, хуш бошед. хайр.